Shabbos idis haidi hinderan durch den Roma. Idis sajet leir bu ivi shavnom kder sadom het leido de bo henok bil hanak de baz hajet leido hajif so di va اسمه مكدوخ ورسول بوانا ناد هيبو هو شنور مسيح ما بيجي بودي في يوك واتسانو هيت دي بس يوك بودي va شو مزالم سنت نور تديوا هودي ما دم يربنا ديش دول دوملو انا مرق متسيزي نقانو هيت سو ويدين لانا كبوت دو يانا ملو بيتشودر بدي يرزو بيل. Lijep pozdrav i dobrodošli ponovo na YouTube kanal negdje u Bosni. Evo nakon izvjesnog vremena ponovo odlučim da napravim jedan video. Evo vidite, trenutno se nalazim u šumi. A video koji će biti u nastavku je video o gljivama koje sam pronašao ovih dana na ovom prostoru. Ukoliko vam se ovaj video sviđa, podijelite ga, zapratite kanal. Ukoliko ne, opet ga podijelite. Možda se nekom od vaših prijatelja svidi, a možda neki od narednih videa svidi se baš vama. Mašallah. Još jedna vrsta gljive. Golubara čini mi se, ali mi to ovdje isto ne beremo. Jedan u podbaklo je dobro. Stavit ću. Eto, ova gljiva je gljiva koju mi ovdje ne beremo. Da li je jestiva, da li nije, to ne znam. Ali eto, mi je ne beremo. Nije čak ni pužnače, u nas kažu koju gljivu pužnačne, možete je jest, ali mi to ne radimo. Još su jutarnji sati, pa je malo teško priviknuti vid na lišće i gljive, jer pogotovo vrganje veoma sličan list, pa ga je teško uočiti. Ali kao što se kaže, niko ničiju na faku nije obrao. Evo jednog šumskog prijatelja. Jedna od legendi kaže, barem ovdje kod nas, ukoliko ste vidjeli ovakvog malog vrganja, džabe ćete ga ostaviti, naime on neće, kažu, narasti veći. A zašto? Pa vjerovatno dok vi dođete, neko drugi će ga obrati. Obično kažu, gdje je jedan, rijetko je sam, u blizini mora biti još neki. Pa da vidim. Ovaj je prelijep. Da, eno ga. Mašallah, još jedan. Kaže, niko ničiju na faku ne može obrati, što je istina. Ova vrsta gljive, ne znam koja je, mi to ne beremo svakako. Ko bere, nek bere.
prve ovogodišnje gljive. E sad, kakva je ovo, ja ne znam.